practice here. Talk with the support of those doctor and the patient is in the cunning. Man, my had been found out the Quatan in a cry, legally. I know the other so. I say, human picture, I in Gasadira, say in their eba. Lebaki them Kasong Poke Kaliba, Imalum Train Panaga, private Toriaro kind of song police, ground lit the Mik Kangbi of Munna. When at them Timbiru Sone, Doctor. Ying was singing Tongan the Torch of it. Okay, Doctor sings his okay, another young gentleman de la Piona, kill the saber. I do the whole separation. Tongue din Targa Canandingi. Can you acquaint Doctor Yam, the devil? Merely Lankun Mangale, we see the neurology and Kagley, Harky Marie Kagley, I do the good idea and the doing over the Manche. Sigumba Pector, may am singing any a justification the way one at the Rimsta Steta. Doctor, private doctor sings in up, government doctors in a private practice. Tauri share. Tau the way out of a situation, don't any money picking up, not they have a say, ma'am, that I'm sending out of necessity. Necessity be lazy. Talk saver. Ma'am, so say, Puro, no, Doctor Mayum, the Q lepo young bureau. I do give a wow, though. Punging the Pungo Katanga, Mim selling by Shitira Eva, Humaness, Said no problem. Saklamacanda, Rimski get a history, Lupa and Kapi Bamsaya, my option. But Shatam and Kitchanilla and Lakshmi Kitchen the Saya. But Shakayam Todiga, classic grandee that started listening people, Savia. My option never, so is never. Adumina, Dr. Singshu, I do the evening, I do the evening. Human need to never, Karai the Pongasi, Karai the Sattler Unani, Claitonasia. She did in a relative versus and Hajabadi, justification Senate, I know the beginning of the Senate, I not on Bumney, human factor not on Bumney. Stroke the organ, high take the organ, the long island, we are put deficiency, and doing assume a quiggy. Be we begin Punsiga, Conariba profession, see the technical some says, my am someone a community have the end of the Okay. Quiggy Ojamohenda, Wahangam Taga, Jana, Quigging Sagi, Doctor Qui Tritum C, private practice, who told the habits. So don't talk. I certainly. I Rimsa, Lady Lima in Restaro Hereco. And anybody the hung you, my private practice, anywhere the Stepanopanati. I do see the kind of my am a cliche, private practice ordering the my patient doing and no doesn't. She in a heavy concept, Mamma. Mine set them up as other late talker. I do nanny. She can't private practice of kind of take on the race. I do the ground reality the decision. Okay. Amuk service hen a pinning baggy way to rebrowse a caricam and anchor manipur the private practice government doctor Natauri. Justification gi wadinate karigino hebedu ground level da analyze tausi mase necessity ibil ai khudam moi ha da manipur gi population la kuntha sidai da lak manga amadi community amdi manipuri imphal yeng la roi lak kun manga leiba population sida super specialty se neurology gi ani khaktang lei neurosurgeon ani humda lei Heart ki doctor say rimsta ani jenimsta ani manipuri am kana nanari ba diabetes si yang na ba doctor endocrinology ki sha rimsta ma jenimsta ani sumaina lei ba sidai sida hairi ba doctor akhan na ba mi na pamnari ba doctor singkya OPD si mo maximum 1 or 2 Pangeva, Abdamada, Ramoy, Yango, Ngai, Doctor Sing, me patient may am say, Yango Pangdi, demand and supply Matang Shida. I ground really to justification Ginate. Nupa Mana Rimsta, OPD, Yango, Doctor Punctare, Nipan, the Q, Lepani, Pungo Humo. Aduga, Doctor Doyang, but poor hours Mukang never. Buxin, Havanopa, Masa. Like them, but Tingalo, Matabukakado, Nupam, the 4 hour manga doctor, or no Sarupudi. Punga Hamada, my the salary and Pangadi, and gave it Tirkani. A quiggy necessity do, ability could on Sabado. A diggy prayer practice Asia. Doctor Singna, my Lapion, Amtaco Ponte. It told you so, patient like the D and Ponteva. The man lady with Doctor Sinkia. Yang Panga to the Karai, the young Shigeshi, thinner ever. Say, for example, Kanasana,
kong ao le store na neurology doctor le kai gi yeng sa lu ra ne ba yeng de ya dam ne ma yeng ani ai se te kai khan ade ma bu yeng an ge na CT scan gi po pa ba ma tru kon rong da ngai le ra mo ne ai khak te yeng ai yeng de na thong lon jang ga de nong tha ge ra ni mo hon da a khoi gi social setup sida human factor se lo ne bain to ya da ba lo ne ya de ru khoi khang nge ba adu su demand se moi thire ba karai hong de ge na sin gi ngak na ta ba human factor ai hai jari do si moi sing ki yeng na bo na ba da nupa em demand lai ba endocrinology khang de neurology khang de heart ki khang de ma si haptam da amuk maximum ani phang ne ba OPD se ma set up infrastructure se na mayam si su lei ban ni na adigi akhoi gi subai na shortage of specialty super specialty se peripheral health sector se fail ora ko dai ne ba government na district level la ko specialist tham ga do ba state service ki se pung tam murga jagoi ki sinbam da haptan ba gum ba ko MD pass out ba medicine ki khang de amadi mai channel sinbam du phang da ne MO na posting BB ne ba okay ni ki demoralizing to ba adigi service utilize fadan to bi roi adu ma me amam lai ga specialist pass over me am si MO grade 4 grade 5 da lai na khotra adigi rim se referral hospital ho ge do ne ba mayam de filter to agar refer to ko ye gadam ne ba adu na ta na lok thung ba su kok sing ba roi ne rim se thom de le ra di service to fadan pe ngam roi amana patient listing ma chani hum bung le ba be le se doctor gi se calorie visit to da se ku ire ba ko central location gi ba 2000 ko 7 the location gi se chai time pan se calorie review to da na sab sing ge matik chan hengat pa se hengat ta da na OPD pham na ba doctor shortage we ba ko pa me am se su am lai ri ba aduna Pardana yengina tanari ba doctor se phangnarak to de kalai da to ge thatla phangde ge na to ra ini ai justification to bonati ground level the necessity oi ri sini hai ba do media ta thamje bai wa da ni aduga siri ba se hai ri ba ikong ko mun pim ama siri ba se sanju siri ba se gi pitam mai se ma pun si dak practice to mun pa ne ba mayam tam phubiram mi se okay aduna private practice si bane hele eta jim to bodu di to bi no media na trial to raga hata ko negligence si bane na to raga me gi character assassination to ba doctor gi human right to mangi bane ba media se dekila unfortunately 10-15 days se media se NTRM se am oi hre ba mi mari nga si ba se de da social media any tom de heri sina mobile am pair ga ba at that particular time to the RIMS authority na superintendent na director na clarification to hold reba I have a particular patient CC condition the lie one of you one but unfortunately we could not say sorry to am no idea real picture though this is serious condition the lucky public balance soiba pautam but do not one sided patient party negative narrative the false narrative sina processing here rim se mi hal pung do no reba hosta le si mi kan gani po kan si gani hosta de mi si de di lo kota university da siru dro aduna thang yam sire kai de yam alarming oi na khota to se si real picture do maming che khaba em se no bu special tara re ta ma bo si ri ne ba adai da thang sire kai de yam alarming oi na kari condition de si no ko ko no che authority na public ta thamho da ba aduna negative attitude ram le da sirim sidi to mi hat pung ni hala pura phadon ne ba public ki mindset amada khoi le thoki ba che very unfortunate aduni to ri se aina thamja la mayam da thamja ningi se private practice tok puda support to do doctor na te patient ne se de khan ningi mana mai service phang do ko tan tan na ina krai le ai na li ya su ai se human factor ga ain ga se ra se na re ba le ba ki dem ka song tho ke khali ba ima lum train pan na ga private to ro ya roi kai na song tho le se ground li ti de moi khang bi yo mun na moi na dom thing bi ru so ne doctor yeng ba sing ji thong gan to so be ko yi doctor sing ji so ko ana ba yeng je de rim de la bi ro na the le se ba a do de who will support us am tang di
tin thar ga khanan ningi kaino akhoi doctor yam jade ba mi ri langkon manga leiba sida neurology ani khak lei heart ki mari khak lei adu ka dai di yen na doi no ba di man che sigumba factor me am sing sin ni ai justification to we wana te rims ta state ta doctor private doctor sing sin na government doctor sin na private practice tawri she tau da ya da situation dun ni money factor ki ngak na te he be se me am da tham janingi out of necessity do necessity bil lai se tok thok se ba me am su se piro no ba doctor mayum da kiu le pa yeng biro adu ki awa ba do phang ning da na pung ka dang le mayum da le yeng ning ba si thir e ba human nature ne se no pa na sak la ma kan da rim ki get History lupa yang kai bibam saya ma option ni pasha sam yang kai chani le gan Lakshmi kitchen da saya pasha kharayam thori ga classic grand da ta te lising bi sa bi ma gi option ne so is ne ba adu mai na Dr. Singh Shu adu de yang ningi se human ni thirak ne ba karai le phongge se karai de sat le unani karai tong ne se sidi ina relative situation de haije budi justification na te aina ya de bi ya na bu sunate aina tongan bam ni human factor na tongan bam ni stroke tor kan heart attack tor kan lo ngai le ru ya pote patient si na andoi ni asumba akhoi gi Bioi bagi punsiga konari ba profession si da technical ba samsya se mayam su mun na khangmin na si hai bade ne thamjaning is okay kuigi oja Mohen da wahangam taga kui jana kuigi ngasagi doctor kuigi pritam si private practice sung to de have se su to de ai satra ni ai rimsa leilma in restaro hore ko kan anybody da hangbiu ma private practice anywhere da stat panati adu sira ka da mayam na khali se private practice udri da my patient do yeng no da na siri ne heavy concept ama mindset ama prada le thokre adu na ni kan na private practice to bukan attack tong na re ise adu ni ground reality da disin okay thank you very much adu mak habdi akoina ubana ama aduga khoigi uja Mohen na thambirei bisu khoi side ama da yenga di sisu kakpa yadaba jaga kaya amadi oja bogen yaudaba dinate oja Chandra Kumar yaudaba dinate oja Chandra Kumar da oja Mohen na kalamrom da khoigi oja Chandra Kumar amadi oja santana thambiri ba warol sigi matungina di khoigi rimsi aims ki thakta onthokani habisu khoi tajagre adumakpu aduki matik grievances awat pati aduki matik leire habisi ma leire aduki matakta mu thoi but singsi khoigi aidi akoi patient party patient masamak patient party patient masamak amadi doctor relationship si phagalakta trust deficit ama leirakpa even ngasagi mi leitaba matamda dead body do the have the importance priority pibagi mahota bill de hena piba sumba matang du da natana ngasai commercialize oi habisigi matang sima khoisu dumak thengna jai si sima ka yani anaba mada khoina sum thengna jabada id mana investigation si tawbam thokta ba jaga da su dum investigation je tara mu kai san ba kaino da mana thadu si ojam Mohen simase how far kadai bo yong na chumi la le habisi su miyam na haina baduni ko ojam Mohen na clarify to biyo ba doctor amana habdi magi khuchabi diagnostic center si magi khuchabi percentage khara somdagi lakada ba adudagi amu hidak ibada amu hidak si ngasai medical representative swin la kan da SRC si hidak che pibiyo adu ibiyo adu target sargi percentage si phangni haiba sumain tawdana hidak ti chamana ba maming composition ti chamana ba aduga kaino di company di khenaba aduga company amadana paisa si yam tangba amadana tawba sumbagi potsu ojam Mohen leitabadi na teba habidi ngasai gi sumba mayam si leibani na narabani na upai di leitabani na doctor manak da chattabadi sungya he yadabani na patient sing je doctor manak da di dum chatpa aduga sen yam pai ba mi da di um phaba sen si leijada ba hand to mouth aduga no magi haidi sumaina tawba mi sing da di hariba mayam si sina akoi kai haini tongning ba phana laying ning aga su laying ba ngam silakta ba aduga doctor amadi patient gi marakta thaja base nong ma gi mangsilak pase ojam Mohen leitabadi nate
hojik miyam na yam na chang laun hainari bani masai ki test ki matang chom de percentage hidak ki de percentage pangba chap mana ba hidak cha ba ya ba composition chap mana ba da atang ba hidak pizza ba sum bagi mayam na hainai how far si matang aduga rims ki oina aims ki thak ta pukhat kani haraga lady ba grievances sing si oja si kamai do dun solve to gani habi ki matang je oja mohen marik chonong tang thambi hujiki unnecessary investigation yam to ikol heshe musi defensive practice ko irang ki phatrab ne si to hudradi kai ro to hudrna hai badegi magi safeguard oina ba na to wi de ba so atum to ore hujiki irang phatam nina ara hujikti doctor na akhoi ngarang han de hai nei ni every patient se potential JC McCartney na khal to patient do na to patient loiner racing here anytime enemy or JC shemo website mind set up to deal to have se doctor cycle da hainer bani adagi pharmacy gi marketing system city han theta kono mang de aham bathol pahida khrasi ibina ba car ga han ba pera mi hujikti mu Dubai tour, Bangkok tour, family hona thaba ga che marketing system manu wo train ni hujik tong ne se company singi ati ali adigi amana rimayam na hainari ba lo igalda NPS logo practice to hesha manipur government na mayam ni bandigi NPS optional hen birabo ai NPA loseroi ai duty awar lorgai property se ai na yana tawjege haiba ko khomu thole ba ko si Assam ko Bengal Chhattisgarh singshida optional loina NPS ai forgot to gerge a policy se government administrative from ko public demandegi sumai to holaba makhara bani mayam chause NPS oi private practice to roi do anatomy physiology surgery community medicine pushing the lozeraga clinician ko medicine surgery singina optional oheladi mayam gi sabu sukhra pharakadra ani problem sukhra thoidra ko ai class lorum maga ai opd ngamaga ai di np lodam nina outside my detail ai clinic transfer to one have se legalize torba ko simma sukhra phagada ne khalli adi amana manipur gi praja singsida health department na Mediana ko akhoi 2016 da ko February 18 da gazette notification thokra balo department Manipur Medicare Service Personnel and the Medicare Service Institution Prevention of Violence and the Damage to Property Act 2015 se sanare he se enforced on of praja media da gaida law department na medical department na sina tawraga relevant act si makhada Doctor that over violence man sit tackle to was act over doctors human light protective bio haba patients who human light protect someone to say to the income getting it hujik media trial da amasigi pritam giri career se puloi loereba asi thobana pham dharna do sanju sibasi Dr. Pritam ki negligence si bane trial loi reba judgment pi reba adu de conviction to reba sigum si yamna unfortunate aduna ai bayamda ai panel listing de ai hana roi khangdarung gaktani media gi through the project thamjani ngi se akoi ire jam sen gaktani doctor so society de tholo ko project gaktani patient jo ko ire jang gaktani cs so ire gaktani aduna Visually, hingminna bakar adjust to naraga ko self respect se gak naraga adana nasi doctor siu soi bi ai soi ri do madam chabra ko criminal negligence civil negligence ai do lo ko ne decide to suno bo chaudhuri da patient party ne ji se actor negligence civil mang tharaga ji system ne bato se yam ngai je aina khangjar pa 2006 tagi sangkhumari gi haktak tagi GSC singse haugi ba sahi kunchi da thangri GSC singse lakshmi da loi lochen nagi watim ne base sisini yam manung da cheli ba karen cham nongai tri se si aseng bai dok na radi ne nongai te aduna yaradi akhoi se loi da khara ga gyan ta na ne asau bu se phadabi raga patient party so eta rang chau ga laga handak
khoi santa ni am kan aggressively attack to re ni ni hum ni se khoi PG doctor sing sina mai slogan da kai da len oi koi la hai ri se ai oi ai mu hai ge lai bo doctor sing ya national level da nit ki test or la panga te ni ko adu da ma khoi gi oza ma that also professor ngasi ba the professor khut thadri medical officer ne te ba highest ne ba registrar ko le do che PG registrar efficient professor associate professor langkhan laga professor head of department oza amabu sibi aw ka bu thin ba to re angang sing ge emotion se yam high oi ai du chat le yeng ge next day la aduna high song khang de pen de bai ga khang am da na moi na if you bleed you kai na khoi chan ta ne am ta ne attack to aggressively man ni ni che da thin attack to ro ni medical profession angang sing ge ai na hai na fake of the circumstances angang sing di sentiment emotion do aduna apapata aran hoi ra to gi da adagi khoi ke no so hai ri ba oi ukil le bo ke no so hai ri ba strike to the shutdown to ne sia 2020 aina melik IMA gi secretary oi gi matum na forecast to gi 25 years ago khoi khang bu gi limit doctor harass to se hel adi doctor gi amat ngai bo bromster 24 hours service left ko stage am la kani ko hai se hadak la khe bai ni aslo da professor gum bu level am da phu bo ka bo so ba ICU de le bi tang phurak ta di akhoi su khang mu muk ta da matung da muk to ro su ai hi ngai di she's what 24 shutdown to le jai ni phage se phasu hat ke su hat su mi gi life story ba du bu that also professor practice to da adu tamne bo honar ko da du eta tin kang to no ka bo net bo ICU da samne bi stay du yor kan da di aran hui ba ma ka or khre ba ngang sing che ai ma khoi du depend to na te circumstances na moi emotion do oza phu da ngai da da ro ne che ai media da tham jage ma da tham jage adu ne si le le che adu situation che ground reality che kar ga analyze to na si ai ben ai hai jabadi particular doctor se soi debility soi gani adu su permissible limit ta criminal negligence ra civil negligence ta do lo ko ne decide to suno ba lo lady ukinda malai ne da check to jani prosecution the defense by left sani praja ne heta public party ne heta jam to binu ba negligence to bune se before analyzing ukinda analyze to suno ba lo ko ta ma batam chan to versi to right do only after that you prove it then punish charge adu ne na hijaning badi conclusion na hana to bigano media trial to bigano hai bani da ina hijabadi okay thank you very much ai ujachandra